ಕು ತೆರೆಗ ಉಳೇಣಿ ಕುಳೇಣಿ ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲ ವಸ್ಮಿರುಹಾ ಮಾತಂ ಹೋದಗೆಂ ಕಾನ ಹೋದಾನಿ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಅಳುಗಡುಗೆ ನಮಕಿ ಅರೀನಾ ಹಸನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ UKG I عن عبد الله بن سلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام. رواه الحاكم. Abdullah bin Salam radiyallahu anhu riwayatkan kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurevi e mistakunne tiabami hun salam kan hadashe adi mistakunna kandeshe adi rahimuge gulun gaim kurashe adi mistakunni dafati bewagutu namadu kurashe eun salam ekkamai ku suwaruge wadavena. جزاك الله خيرا.